Dengan berupaya terhormat, selamat datang di Ternate. Silakan tetap duduk dan mengenakan sabuk pengaman Anda sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Apabila membuka tempat bagasi kabin untuk berhati-hati agar tidak ada barang yang terjatuh. Dan sebelum meninggalkan pesawat, pastikan kembali seluruh barang-barang kabin Anda di kursi dan kantong kursi tidak ada yang tertinggal. Akhirnya kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Lion Air. Dear passengers, welcome to Ternate. Please remain seated and fasten your seatbelt until the aircraft has come to complete stop and the fasten seatbelt sign has been switched off. Please pay attention when opening the luggage bin, as some items may fall out. And before disembarking, please check your personal belongings in the seat and seat pockets so there's nothing left behind. Finally, we would like to say goodbye to all passengers and thank you for flying with Lion Air. Mohon perhatian kepada seluruh penumpang transit yang akan melanjutkan penerbangannya dan dimohon untuk turun dengan membawa serta seluruh barang kabin Anda. Terima kasih. Attention to all transit passengers leaving for our destination. Please proceed to transit line with your personal belongings. Thank you.